المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض بغربها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح أحمد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى أمواتنا وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Pasbab Babud da'awi wal bayyinati. Babud da'awi utawi kiku bab nerangaken pira-pira pendakwaan, pengakuan, mendakwah. Wal bayyinati lan nerangaken pira-pira bab napa niku saksi atau bukti. Ad-da'awi niki jamak dari lafaz dakwah. Isim masdar dari lafaz man da'a syai'an idza za'ama annahu lahu. Yang dikatakan dengan dakwaan adalah idda'a syai'an idza za'ama annahu lahu, menyangka sesuatu adalah miliknya. Maka ini adalah yang mendakwah atau pendakwah, baik secara hak atau secara batil. Artinya dia mengaku miliknya dengan sebenarnya atau hanya sekedar pengakuan. Masuk baik nika milikin si asli atau mengaku-ngaku sebagai pemilik, nika nyaman dakwah. Nah, nika wajib bagi si pendakwah adalah bayyinah, saksi atau bukti, dan sumpah bagi yang mengingkari. Nah, wal bayyinatu jam'u bayyinah. Adapun lafaz bayyinat jamak dari lafaz bayyinah, maknana beberapa saksi atau bukti. Napa nika bayyinah? Al hujjah al wadihah, satu hujjah, paparan al wadihah yang jelas. Sumyat hujjah bayyinatan liwuduhil haq wa dhuhurihi biha. Dikatakan hujjah atau bayyinah karena jelasnya sesuatu perkara yang benar, hak, makanya kocak hujjah. Nah, neka bagi orang yang mendakwah atau mengaku memiliki barang wajib mendatangkan saksi atau bukti. Bagi orang yang mengingkari, yakni terdakwa, tidak wajib mendatangkan saksi tapi wajib al-yamin, yakni sumpah. Nah, niki beda rentetan nika. Nika adalah hadis yang bakal bahas nika adalah merupakan aslul usulil ahkam. Pondasi daripada segala hukum. Hukum napa aboi? Perbutan lahan, sengketa atau pengakuan barang dan napa aboi seberkaitan kelaban hukuk. Masalah ghasab, masalah napa berkaitan kelaban kezaliman, mengaku atang anak eto koleria, tangan de kala erampas ria, tang anak epaten ria, terus dan seterusnya. Karena mun tak ngakui hadits nikah bisa jadi deki semua orang akan mengaku, ya tanpa beda kenapa hadits nikah. Nah, luar biasa hadits nikah kangkui orang se iman, yakni adapun orang se
tak neku iman kipun brutal ponan. Tak ngurus pisan karena pun niatnya niat zalim ponan. Nah, Ani bani Abbas saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam gal dawuh sapa Kanjeng Nabi law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-yaminu 'alal mudda'a alaih muttafaqun alaih. Lau yu'ta lamun den wenehi diberikan atau garis miring dikabulkan sapa annasu menungso bidakwahum kelawan pengakuani annas ladda'a nasun mongko yaktini ngaku-ngaku sapa nasun menungso ngaku-ngaku dima arijalin ing gete-getene wong lanang pira-pira wong lanang dima arijalin ing gete-getene pira-pira wong lanang wa amwalahum lan ngaku-ngaku bandani rijal walakin lan tetapi ni al-yaminu utawi sumpah walakin al-yaminu tetapi ni utawi sumpah iku alal mudda'a wajib ingatasi wong kang den dakwa alaihi sapa ingatasi alal mudda'a alaih wajib ingatasi terdakwah wong kang den dakwa muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih walil Baihaqi lan iku kadu Imam Baihaqi bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sah napa sanad napa rupane al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Nah, nika riwayat dari Imam Baihaqi lebih pandek boleh hadisnya. Al bayyinatu utawi bayyinah saksi atau bukti iku alal mudda'i wajib tetap wajib ingatasi wong kang dakwah yani wong kang ngaku wal yaminu hale utawi sumpah iku alaman ingatasi wong wajib ingatasi wong angkaro kang mengingkari sapa si man yakni garis miring mudda'a alaih. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamin 'alal mudda'a alaih. Seandainya setiap orang diberikan atau dikabulkan sesuai dengan pengakuannya atau tuntutannya, klaimnya, pengakuannya, maka barang tentu akan banyak orang yang menuntut harta dan darah-darah satu golongan. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut atau pendakwah, dan sumpah itu wajib diberikan kepada orang yang mengingkari tuduhan jika si pendakwah tidak mempunyai bukti. Adapun pendakwa yang mempunyai bukti yang konkret, mempunyai bukti yang jelas, maka sumpah tidak berlaku bagi si terdakwa. Ketika si pendakwa tidak mendatangkan saksi atau bukti, saksi tetap orang laki dua cukup. Tak ada orang laki, berarti orang laki situng, tambah orang bini dua. Ini sebagai saksi atau bukti. Ketika nika pun bayinah jelas, beda pembuktian sekonkret, senyata, maka sumpah tak berlaku bagi si terdakwa. Karena asal perkara berneng terdakwa. Asal perkara bareng seyakoh berneng si
terdakwa kula di barang masalah barang kula persis bidin Pak Mufid din Pak Mufid elang masalah Pak Mufid nuduh kula ngecok bodoh bukti na bodoh serah fulan bin fulan saksi kula kena ngebar aja maka sumpah bagi gula tak berlaku. Berarti wajib bagi si hakim menetapkan barang si berening gula nikah harusnya jabel, harus diambil, berarti harusnya bagi dekat Pak Mufid. Karena pun beda bukti, beda saksi. Tentu na saksi sebagai persyaratan sampun le bahas tak oleh dari pegawai, karena mon pegawai jelas ondung dek cireken, tak oleh dari keluarga, tak oleh dari anak sebagai saksi, harus orang sebetul-betul netral dari orang luar. Pak Mufid ada bukti nak, keng mirip persis dia tang dek dia, tang HP dia lah. Ada bukti ada apa? Maka sumpah bagi gula, wallahi datang bareng. Ketika gula bangala sumpah, maka empon tek kena tek otek nih kabonan. Karena asal bareng ni kebereneng gula. Sedangkan Pak Mufid tak nekuk bareng, mendakwa dan kaula sebagai terdakwa, beliau sebagai pendakwa, maka harus beda bayinah. Ketika saksi ben bukti nega pun jelas, banyak, komplit, masalah sumpah Al-Quran semasjid tak berlaku, sumpah negela. Nah, nikah juga pernah terjadi di zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang kok ngaku ngak nikah di zaman Kanjeng Nabi. Nah, benar berarti Kanjeng Nabi ini ketahuan nih. Benar berarti Kanjeng Nabi ini ketahuan nih. Cuma seandainya tak ada kejadian nikah maka tak ada hukum deki detina. Seandainya tak ada kejadian nikah maka tak ada hukum. Nah, hadis nikah dahulu para ulama adalah hadis se ekoca aslu usulil ahkam, asal daripada beberapa hukum. Jadi saungkuna mun orang nikah pun ngerteh ke ilmu agama urusan nikah maka tak bakal beda kong aku. Nah orang ngasompa juga beda ancaman orang se kanto nikah tada bukti tapi pacet hakan. Pak Mufid ternyata berhak milikin Pak Mufid seberning barang gula. Sedang gula bengal sompah. Padahal sompah palsu. Wah nikah ancamnya berat nikah. Tapi kuaku ning akhirat maksudnya ya menang gula ring gula bangala sompah tela tak ada saya ke sompah bener billahi tallahi wallahi masih malahi bengal keng cuma sompana gela takdzib sompana gela palsu untuk mengambil hak orang lain ancamna berat nih ke kuaku ning akhirat nih kan nah niki beda pembahasan tentang sumpah-sumpah palsu bareng nih kan. Nah Tetijak saumpamana orang sekabin orang nika etremah pengakok na pendakwa na eka etremah kapi tanpa berdana bukti tanpa berdana saksi maka niscaya setiap orang gila bakal ngaku engkau tang keluarga pate ruah tangan dek kalak ruah terus kau ngaku kapi jak saking ada hadis nika berhubung beda hadis nika maka tak boleh orang kau ngaku tanpa berdana saksi dan bukti lalak nika ning dunya lah tak nyaman ning akhirat boleh kuaku ning neraka ni beda lalak ni masuk neraka kuaku keng tugasnya untuk nyiksa orang sining neraka ekorobung bilalak merkena mon belalak soro mon keker tibi kae enoman mon langsung mate tetap soceh
eno menah mon saumama kita mate karo saparo ropa celem ropa peselem sakale karena kelembang lalak neka situng beda racun situng beda obat ya karo lalak situng dia ganggu pas baku amon waku lalak reba bolong bi pangeran enak kesetia kerobung lalak situng ya lah ganggu lah bereneng elongat to padahal amenyaan ku deh pona laru ke kerobung lalak mencelok ngelosot di mabena lalak saking duri alus lalak ning ke dulu ngelosot roge lalak jan Masya Allah tepak sama lalak nah pon hadis nikah wal hikmatu kaunul bayyin alal mudda'i jadi nikah bedena sakseh wajib kanggo orang sing ngaku adapun sompah kanggo orang sing ngingkaren maksud ngingkaren orang se andi barang bengala sompah sedangkan se ngaku gelek saya mengklaim bahwa endin tak bisa mendatangaki sakseh maka saya menangaki orang saya sumpah lo repot mungkin pada bengal apa sesitung bengala sumpah kerabu orang sumpah aja tak takut sekali ke sumpah sesitung ya andiin orang seneng orang setuhu sara siapa buktena siapa saksena sobung gula saksena terus mak bisa ngakong kini kan din kula nika dari bapakku lebih nika kula warisan dari bapak kula bapak dari embah kaula keng tada buktena sesitung bengala sompah wasut billahi tangan dia sompah bang iya dine ke darmai baca lah bengala sompah baca dasar sompah kain mainan omong biasa sompah billahi tak tahu billahi tak ada omong biasa padahal baca kembang sumpah. Nah, diki beda pembahasan tentang apa? Tentang bahaya sumpah. Ini kan cuma napa? Pembahasan untuk pertama, kipeneka la yuqbalu qawlu ahadin fima yadda'ihi limujarradi da'wahu bal yahtaju ilal bayyinah. Hadis nikah menunjukkan atau dalil tidak diterima pengakuan seseorang jika hanya mengandalkan ngakuh limujarrati da'wahu bal yahtaju ilal bayyinah akan tetapi yahtaj membutuhkan ilal bayyinah wajib mendatangkan saksih mun kalaban cara ikrar artinya pengakuan kimpon beres mun ngaku tak perlu saksih tak perlu bukti seneku langsung ngaku kan di gula ini di gula ungkidin sampean pun beres pun tak usah ini tak ingkar pun potos pun mun pacet aben ikrar aben mengakui atau membenarkan dek ka orang sing ngaku ungki sambama beda orang napanya mana orang masih orang mau nemu bareng nikah kudu beda bukti apa bukti naban cek riadin baan Arya beda KTP nih dalam, Arya tang KTP, Arya tang SIM, sampama. Ini kan ponek kuataki. Lamun urusan ngaku nih kereng ngaku bareng sebenarnya orang bener oleh nemu. Atau ngaku, napa nyaman ngaku, atau ngaku anan tokol, anan beli, anan pate maka ngaku kapi di akhirat. Jadi orang yang ngaku bareng seelang kudu beda bukti walaupun buktena walaupun sampean din sampean nika tapi sampean tadi bukti tak kuat sedangkan orang yang seneku bareng sampean apapun cara oleh nemu atau ngerampas beda tapi bengala sumpah kimpon dini kesah sumpah urus ini ya aku hisabnya bi pangeran amma hisabuhu ala Allah adapun hisabna deka Gusti Allah memangken wah ngakui pengacara
tambah kuat padahal cuma kau ngaku ben-benehaan karena ngakui pengacara sesitu nggak tandi WC semeda tengah pengacara ya kalah ning dunya ning akhirat menang waku sebab tu sana orang saya rampas dunya nah bagi ada orang yang ngerampas genjerna orang yang ngerampas kalah di orang saya rampas gila orang saya kok ngaku kalah genjerna pasana bejeng tadi waruai ngalak di orang nak ibadah saya kalah orang ada saumpama kebagus nilai etat-petat le kalah orang maka kecuban orang saya salahin gila saya rampas barang gila bagi ada orang saya ngerampas tadi ada untung ngerampasnya ada untung cuma mulai tiba betek pak wah tak bisa mulai betek enjak tok padahal pun jelas pun bengal mejer seberang kali ala kulihal kuak itu moh tung situ ngeneng ahkamul hakimin neng arasane pun Allah subhanahu wa ta'ala nika hadis nika perkenalan tentang si terdakwa harus berikan sumpah adapun si pendakwa nika harus mendatangkan saksi jadi mun tak ada saksi jak kok ngaku mun pacet benen sambian jak kok ngaku raja neka seke setengah kelan tanah sek yako 1 rupiah PC sek yako atau apapun sek yako tetapi benehaan berat kuaku hisabna ing ngarsane pun Allah subhanahu wa ta'ala pada jogo kabi kuaku nuntut kabi kuaku Allah kula penjara bi orang neka padahal kula tak salah keng kasandi bukti lah si terdakwa tandi bukti padahal tandi salah king karo kalana polan aban tandi bukti tandi saksi sedangkan si penuntut atau si pendakwa andi saksi andi bukti sehingga sampai yokom sampai penjara waduh tambah berat boleh nih kan repot sama masuk surga naudzubillah cek kok ngaku mon beni andin enggi mon sampean di yaku dari rumah itu pertahan lagi mau sampai nanti bukti perkara kalah ning persidangan kalah ning dalam masalah perkara neka kipun pasrah ke pangeran tak kestek gente kan kakan jelah tak kestek gencongo tak kasih tak sampai anak kena orang ini pun lah kata lah melarat pun tak kira sukses pun tak kira berhasil turung akhirat tubuh tak kira sepetong toron apa boleh kena bentuk jelah melarat lah ada saya kakan padahal oleh nang rampas sebenarnya saya rampas tambah sogi pak empun parjaja tigal pun mau sampean nanti bareng terus yakoh sampean mempertahanaki kalah bismillah wis pasrah ke pangeran engki tak stek gentek Gusti Allah sebat hebat orang ngalak di noreng kula pun sekut ngocak nikah setong untung orang ngakan di noreng ki untungan orang saya kakan dunyana tembeng sing ngakan la ning dunya wala ning akhirat celaka orang ngane ka ngalan di noreng ni jere orang ngalak raja ring ngalak napanya mana ning pager orang EGB ket selekete gigi tusuk gigi ni kepada hisapan aku mereka ni cek gengku mana jalan cek gengku entah nang motel ngalak ning pager orang ya tusuk gigi ini kesemara aki hisabna berat kok nang akhirat boleh ngalak pesen nah ngalak tunyan wah tambah berat nih kah ya tambah berat naudzubillah ya nika pun paham ki se mendakwah harus mendatangkan saksi lamun si pendakwah nika tak bisa mendatangkan bukti maka si terdakwah berhak asompa mun bengal asompa berarti hak norek nikah ya perkara benih andin ke ngaben bengal sompa ya kuak kue temen adalah bacaan pangeran paham lagi nah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik
وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقاسم والفقر المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شوف وخر بن سالم وكعقل بن سالم قطب رباني سنش عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشي علي بن عبد البارس قطب شبط البلاد الحبيب عبد الله بن عائل الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وأمورهم قطب البلد الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر ثم مقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد المحضر وإخوانه ثم إلى الحبيب عبد القادر محمد جيد الحبيب العلامة محمد بن عبيد بن عباس الملك الحبيب بكر محمد قرشي والحبيب عبد الله البانقر والحبيب جعفر بن شيخان سقاف والحبيب عبد القادر بن مسلم الحبيب علي السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر محمد بن الفقي والحبيب هادي بن شبكر بن سالم حبيب صالح بن صاحب التنقل ثم إلى حبيب محمد الهدر بن يواني وأصول مفرم وحبيب جعفر بن علي بهرون وحبيب أحمد وحبيب حسن محمد بهرون وأصولهم مفرم والحبيب حسن بن هاشم الهبشي وحبيب حسن بن السقا وأصولهم مفرم ثم إلى روحيك جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته ثم إلى روحي الجد عبد الله وزنبه مهاجر وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد برهن وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم
وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. أن الله غشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية. وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. أن الله يسلمنا والمسلمين خصوصا في كوم مسلمين في سميرو. وأن الله يسلمنا وإياهم سلمنا والمسلمين ويحفظنا وإياهم من جميع مصائب الدنيا والدين. وعلى ما أسلافنا أصلا جلسنا وإنا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا تتابر وارحمنا يا أرحم الراحمين. واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين.